Tema ovog videa jesu jagode, odnosno jagode kao voće i sa čim su one to bogate, šta pomažu i što se kaže koliko su one zdrave, odnosno da li ima i nekih štetnih stvari kod njih. Znači jagode su sezonsko voće, znači obično su to kraj proletnih, početkom letnjih meseci. Bogate su vitaminom C, znači služe nam u jačanju organizma. Deca ih, a našto i stariji ljudi, što se kaže zbog zuba, jako vole. Služe nam za čišćenje organizma, za jačanje organizma, ali interesantno, kažu u poboljšanju vida, odnosno borbi uz očuvanje vid, jagode imaju jako veliku moć. Također dobre su za čišćenje creva, za dobru probavu, tako da uvek je preporuka da jagode treba u sezoni jesti. A ono što je interesantno jeste da i su dobre u borbi protiv te takozvane masnoće u organizmu, odnosno u krvnim sudovima. I na taj način, kaže, masnoća se čisti, prohodnost krvnih sudova postaje sve bolje. Znači, jagode za kraj treba jesti, pošto su sezonsko voće, kupiti od prodavca koga poznajete ili imate preporuku da budu prave domaće i svakako iskoristiti sve te dobre osobine od samih jagoda. Ono što se smatra da je ovako jedna negativna, loša osobina jagoda jeste to alergijska reakcija. Tako da je svakako savjet da u tom slučaju jagode treba dobro oprati, pa čak i sodom bikarbonom, kako bi se skinule sve te male, što se kaže, alergijske tačkice, odnosno gde jagode prave tu alergijsku reakciju. Našto alergija može da bude kod ljudi koji su osjetljivi na alergijske procese. U svakom slučaju, 90% je dobrih stvari, a jedna loša stvar je alergijska reakcija kod jedenja jagoda.